Ia malo. So lo ke baba ia tu li observa li o tinga o le ua mai fai unga whamasinonga whale ali mo isi i sa a bea masui parimia. Ana turi a pua i ta vale, o le te vai atu. O le whale o le pu e mai atu ta vale. E le o sa whai mai ai i le i to tonu ma abe ta vale. Po o le whale o a o ana whea whena pu e ai ata. Tula epa. Tula epa. Pena pai atu. O nisi nei o vaenga o leo te fia siri ni ai le fionga le li pale mia. Ai wilia. Ele mai mautato taimi la observer. Ele amai le observer se fatonunga o le whainga malo. O le tangata e sausa o le tali o le fionga le li pale mia. O le observer foi. Ia, you know, wa leo tato si la fia umalava. Wa mai mo masa mo le telefo i o news pe pelo le sa o lo lato o maia. A wala tato te whalonglong wai. Wala tato te le whaia se tonu o whainga malo. A whaia la whenwa i le fionga i ato lupe se tā vale. So be it. Lato te le whaia se tonu, lato te le... they don't give the directive. Leia, tato te whaita uma, we have to. Tato te whaita uma isea. Ina yo tato loa lato mea i e whai, ma lato, le mwhain tato ignoinga. Ioi, tato te tiro i ai. E o i foi tato po a foi me o lo vai. Anyway. O le si mena titilo i le ata le natula epa. O le fesili. O ana whena po e le ata lea. Wina le. A le o mai a mai ilunga. Lea la whai le tala. E se le mai mawufo le taiminga mo la pisi la tu te amaia. We don't even know po la le umi o ana whena po e le ata a. A le o mai tu mai lunga. Pei foi o le whataita inga le leia. E le tūlanga lea lena a whaalua na mai manino le fionga le li isui komisina leo. Lena a mai le observa i lunga le whaasala launga ya Anthony Pelly whaapia. Le tama leo lo sa ilie Australia o le sa moa. Koe wa aila i ai, mo mol whaola a taua ma a whai nei la tau Samoa e te ua atu in tangata leanga i Samoa tu tupu e ni PFA i nisi tangata le atunu. Talu ele whai news pe pelo. Le whai no wawai atu le ata lea, ma wala talan whai, when was this taken? A le whawa mai a mai lunga whai le tau whaaleanga. O le ngala o tatu por kalame, mana tu whaile o tatu tangata whai tūlafon. O le a wheto sili leino tūlafon o whia ngai matuenga mea whapea. O le ai o se me e muta ai le mea o whai tala whatupu. Le anga o le mea o whai tala whatupu is a sinful nature o tangata. O wheto sili leino mea, wha tūlafon. Ia malesi tūlanga tula epa. E le whapea wa mai lo le whai unga whamasinonga wa muta le au nanga na whapeleanga tā wawai ai rola i le ai. E iai foi whaaloa longa i te tono mtanga luenga. I le sa avea masui palemia. I le sa avea ma minsta. So there's a grace period. E whaanga pea lai le fionga i atu lupe le sa o le whenwa i. Se i yo o i le taimi e whaamawai aloa i ai ma whaile lato whaamawaianga. So this is what the observer doesn't know. E le pea no whai atu. E le whaia mai le observer ni whatonunga ma ni mei te tono mtanga ruenga man whainga malo. Ngaka lava latou le latou nuspepa. Peo le e mo i a olona langa le fula na maua ele o le stalaina i lalo o le li o stala. A le ala e sirimusa le whai o me whapea. Le winga na le tala tutuloa. O a langa na tā ua e lea foi, ele minsta. Na tā ua e paunga. Pe tai na iai. O le fesili a le tutu, o feto sile lai na mea ia. Langa te taun tatu tala no mata pisa i mea ia. Ua le tasi le lua le toru o whaafe na whaile le mawhawhau nus pepare. Ia, tula epa ia pau ala te talo. O lea la mātou wheloa i male fionga le li pale mia. O ina e amai ele tonu sao, ma le whai unga sao. Ia, ona tātou wha so ai fo ila ia. Ia, lele, ane. Sao tala no nei earlier.
ile manui dividends o le nupi fale utufa. Ai tata le ola ina le nupi fa tula epa. A o tai ai pela le tūlanga le ia to e lupe. O te toi fia wha mawhaina la vai o le whai unga le ua whai e le wha masinonga. O le tūlanga e peo e whesili ngia peo lo mawhau, which is one of the biggest questions that I will ask the Prime Minister. Pena le tawha asoa le vaso lentia. Na whaile le whai unga la Sfaraile. Ma wha apea mai. O le ato e tolo le aso sfulu lima o Iulai. Le whai unga le whamasinonga le nei ona e to afitu i lātou le i apia le whamasinonga. A whai la o le tūlanga le watoso wa lua vai, tolu vai aso le la whata le whai unga lea. What capacity wa e so na fianga i le whai unga le wa whai e whaamuta le tofi o whale alili. O le fully completed le whamasinonga. E lo ai la le pe o na le ye ne fisili ye e fisili ngia. Tusa o le wa mua whai le whai unga e dismiss e leta lia ina le apili to ilo. A whai na e na pe umar mele na mai ua whaau le tali al whamasinonga. Dismiss lea fo lea vanoa. Io, le la wato e fo i whai unga le mai la matanga. E mana tua, o le pending e le i umana whaawau ia le whamasinoina o e sa moli mau. Le se lau limas futa la le nei lei e le a fianga o le fionga i ato lupi. O le la whato awala au la sos full lima. O la ofesili la le te fsilia e au le whape fol whafonga ngā Samoa. A whai ai o atu la sos full lima lea. Wale o tātou manino. Wa fe ese a Italia le unga alii, lea na toso ai whapautolo le mta upu nei. Lea umana mai na whaala lafi la tau el fast. Lea wa umae wa ese tali. A whaila e umae le whamasinonga e whamaonia e corrupt ma pepelo ia moli mau nei. So what is it? What's next for Tolupe? What's next for Tolupe? Ona o le wa whaile whai unga ai whamsinonga i alele i umana ilo le tūlanga le case i moli mau nei wa o la taule le na mafu ai le case le nei. Ia, o te tatonu le toi se swinga o le whai unga ale whamsinonga ua mai. Mantua sa o lenta no whai atua e whapea mai lau talo sa sulima. Ia. No fai atu ele ora sonfua. Pitai. Ia o lela, ia se tatu falongolongo, tatu vavai. Po fia tonu le meo anga, ia tatonu ele te suia le tali el whamsinonga. E moni fai ele te suia le tali el whamsinonga. O i wa contradict ai la fai unga nei a. Wa sawa i role sau noanga le fionga al min stao whamsinonga. O tu la fono i o whainga palota. Tu la fongo wha valea tula o le ngana tu sao. Le la o mai tūlanga lea. A whai nei e wha maonia e pepelo moli mau nei. A le wa whai nai. So what next? O e yeila ni a wala e ui el whainga malo. Which is now pau le tatalo wha whonga mai Samoa. O le loma le pālota to e fo'i ia vai maunga tolu i le lātou pālota lai titi. To e fo'i sa fata le lato palota lai titi. Ala to e fo'i fale alili le lato palota lai titi. Fai lau palota ma le fata tau ma le ami o tonu. Le wato ai manuia ma le lelei o manuia o whasafua ia Samoa. O le ale sila asanga le lato lai mai. O ni whateita inga lelei le nei i ungo whamasinonga mo le lautele o le atunu. I le ise me le lei tuku mai ai. E pau ale wa ai le atunu le iai ma whanua. O le tau ma whai o le whamasino e whatu ma wina le constitution na Samoa i le mea o le na amata mai ai. O le ale mena amata mai ai. E le toe apilia se keise o mea tau palota. O le alava la le mere te e minoi atu iai ia le tu malo ia. La o le foi na ele i mawhaina tari le lo ia ai foi. Ai Tolupe. Io tauna na tali ali mo se avanoa
a faila o constitution sa mo le ia ele mafai ai se tulanga tau palota ona apili mei tatau ana i se vaenga e mafai ai wa i ana sao i melia o i le male per vaenga le o constitution fa vai ia man tu foi tu la epa o le constitution ne iai me na fa to pe launa sui e tu la epa le lua afes fuluiva o tu sa o le vaenga la le na wa tatau na to ilo le lei le tu la fono na fainga palota o na pau ale awala tu la fono na ina ia pui le vaenga le HRPP at the time ale la wo ma le taimi nei wa te le la lo na fianga pau ale me ta te tu le ia ta pukalami o ta penanga o tolu le pa election se tolu yes ai sala me ta te tiptilo ia o le 2/3 pau ala na me ave se uma ala me ia fale tono le fa vai tu la vai sa le vinga tonu le famtalanga le ave tonu ala tatu focus lo tatu i palota ia fale ali o safatalua ma i no le simia tatau lon tatu vava ai o ai se suita mai tai anga va mai vanga uma le lua le ele to ise ele to nga lo ele to mai tai ele si tu to tasi mai safatalua au i vai mo tolu ma oi fale ali o ai se tamai tai na awa atura i mai se tamai tai le fas i le lua le ai tura i mai ya le floaty at mai tai o lofa is hupsene yo pe o mela na e ta to se u voda to tala no to ele to suir fa unha famsio ye ia o se manatu na leina to ela nga tu la epa ina ia fa manatu le atunu o le wata to fa mo to fa fonga mata to baba ai i ungo fa masinonga wale tal ele o le tu sai ma mena tupu ai paule tal sanga le abatu le loma fainga palota la itinei o i tau te oe avele lango le fainga malolo tu lai mai nei. Nau mai foi la ia le tulango le keisa tai Eliseu panga lea. Ese le fainga tau le keisa la le nei ai mpea na esau noa wanga o tu la fongo wa fai ele mfainto e apili. Le manino ele iai se foi se fatosina na fai e tai Eliseu i le period lea o le taimel palota by election. O le tupe ye el wala nga mai tutono famasinonga. O tupe lo na o na abe lo na tu malo i le taimi ina ua tu mai mapale mai le tofi a tutono le HRPP. That is way back mati. Ale fato a fai nele mele ya me. Ale wanini fatasi ai talo fai. Yeah. A fonga mai ia tai Eliseu. E tapena ina fo i le tuani mele leimo oi. Le tai lo soifua i tono falanga maia o pufai el malo. Ia ale fionga fo i ato e lupe. O te tonu lo tapena ina fo inisi mele leimo ia molona lumanai. Ia, tatu te misi alo fo umai na yuso, na uso. Au tatu o le temi fo le moa fanua. Ta luma. Move forward. Ka ko kilo luma ele tu la fo ina fo ina malo la tone. Au tatu wanga luenga tu leilo luma wani me tatu sosoni ile malo plan me maua uma el fast sui e toto. Oka. Yes. Nala manino ia Samoa. Ele to ia sa no o le HRPP i se sia fainga palo te luna. Ia, o le ua ia tu le ua mai ele afionga le fai pule o safatalu. Ma fa fitai ai le malo. O le ua tupe la tu malo. O tulanga na tula epa. Monel sa wanga le fionga le li fai pule fa joli atu ya. Mantuale a matanga a vevesi. Le na fai mai le interview atu ya fa pe mai tu ya. O lo o to a pelo nei tu malo wala wa malama. A le mele tu pole vevesi male tele o fe upo inga i lungo le penga te fai langi ma social media. O tanga tele o ni sa fata. Yes. Absolutely. Absolutely right.
Wasa o ela sa noanga le ngā matua le fionga le minsta ya ale vena ali. Le ale tau fi auto te pisa I fua tupe sa fata. Leo ni tau tupe. O ti tiro lawa uma na file process. Paule me ia wha maonia uma bank account wai le ni tamai tupe nei. Am sa tupe o tangata. Ona o lena maua foi. Ia mea wha ala atua I le taimi o tu whaino se lau limas futa la o le back to school. Tilo oi mawhanu. Se ka ke fia matamat, ka ke fia wa ai ape wha pe I fo ringa nge meo le loko ai leanga. Ka fia wa ai au na wha pe mawhanu ai e loko le, ovalo loko leanga kangaka liu maalo. Ka fia o lai se maa au sa mor ke mingi. Au a kumu ka kumu. O te tali tonu, o le loto leanga. Ai matua I ululi pe o le malala. Na tonu e lengi sa whaka, e lengi piko sa whaka, a sauri mongi whai mai, la whai men maku ainga, la whai men matu ainga, sa whantua whai men maku ainga, la whai men maku ainga, a e sole. Se ko whangi ka ngakari. Ia, o le tau fuo ainga, Como mo le pepele o mai whaafolinga, I le waainga a lau tele tangata, Ia peta mai foi lato ainga. Ia wai kea ia peta mai lato ainga. A whai ai ele o mawa tupe lato ainga. Well, they have to find ways e mawai lato tupe. A lo manino le awala na mai e le fionga ia tu ia wa uma na fono le tu malo malmatanga wenga whaatatitia process o lo mai. Wa process nei o lo ia foi le sao al malo New Zealand le ona tupe le avatu. So they've got to act discreetly and smart. Langa lewa manino foi. Le meto tia valea le na fai le taimiole. Se lau limas fulu le back to school. Maneia le pauta urkesi ne masina. Yuni. Maneia. Maneia le fulaua. Tau me se foi le meo or tau urkesi o tau fai fa por kiki foi tatu atunu ia. E fai le tūlanga, to say, e manino simple way of looking at it. O lunga o le tau whaaleanga. O no lea, tato titilo. E le o na o Samoa le iele a fianga. O le lalo langi a toa le iele a fianga. A fai a le ua kipi isi flights. A isi company va lele, o na o lea. O na o lea fianga o le taungata le suau. Lela tamata ai foi pa sesi feo ai dunga vanele ma reduce ai easy flights a sa mo mela titi ele yesi tato valele e ono yaise afianga ale nei o mai fa sala lauma ma tau faleanga fa mai wa tau ngatale pensingi wa le affording tangata ele o se mena fire fa nga malo po ai la fa nga malo tu lai mai ai tupu le for the crisis le in Middle East, ele mafai. They can't help it. Yeah. Malaysia mele na mafanu fode le etero oi. Langa le lava fa nga la langi le tawa le fia foi. Le nei le America ma pio le fa nga la langi le tonta. A le reality o so fa nga le langa. Male natural le langa le tatu te yai. Ele era solo muri. E minoia iluma. O le tau o le soifuanga, o le tutongi o tangata, e whapena. Ta tonu mai, e uma le tau a le whai nei Amerika ma Iran mama. Ai tu maua ia le tau le menai. E se alanga, that's our nature. O le natua le fofanga le tua. I le ma whainga kaku, e o whare mele whai mei tau tau soifuanga le samo. I le o le mea na. Ele ole faina fix tangata fai pisinisi la male lato tope a fai mau ole meta ole price control and faina fix a ole tau ai o soifuanga ile lumanai the whole wide world mafanua move forward yes le lavo ole mori mawina le nu ule te no fai le tu nu ule te no fai te lore tala mali ia tio every single day ke la ku fa lo su tau e sene le suetau ai le ese mino ilano e mino ia ilunga to ina la fa mutana me tatu o le natura le soifonga me le
O leo langa na iai tula epa. Eo ia mātou nei New Zealand. E le whapea o tangata Samoa. O le fo I whapea nei. Yeah. O me pitu silinga tangata mo me o local produce. Yeah. O me tato I nei le a whai mai nei tala wha mai o tangata le ia. O le o whangota mai. Ia a whaafewhele teimi o tangata whangota. Whaafewhele tau o le pensini o le kiso whao ngai waano. Erong lap. E tatau foi na mau le marginale. A le tangata whai wala tau pe foi la au whai whatoanga. Ma whanua. No tala no atu na po la por kala me na po le whai tio tu le epa malana hei chapipi. I le karamaran le waa hu le atatou le ai le tala noa tama I le waa hu le na whanua le nga whai le whakongunga halu pa uria I sale longa. Nga pili ngā tai sale longa. Koru se fulu miliona. Yo. Anga se kauange I se mawhau le whingare li pale mia ke minga whinga winga le vale. Yo. Koru se fulu miliona ma le vale ai a whai mai ngei kala ma whai mai mau kupe sa mo mai mau tupe sa mo. Ia ti tira le malanga na apili ai le na whanua. Se malanga le malo. Mea se malanga le malo. Olea. O le onga le HRPP. O le malanga lato vaenga whai. Sorry. O le katonunga la ainga demand ai. E sau le va e batu lato ina ua whaangi mai o I salaman. O le vestina. Le vestina lenga lai longa ora le sau o le va alia. Au le va e peni fana e ola ele sa o me go le koe va ma me avisa vai. So I heard to la epa, this is through the grapevine. O le va ale na watu ma au penga. Oh yo so. Yes waila. We don't know pa mania tala na le na au mai. O ve ves e fanga ia na papa. Ia felanga roa avele la vea I sau le va ama mai ni au penga. O le ala le a no fo fa le ma fo fa iai. E ese foi fo fanga le atua. Yeah. Fa a piri le va awane I tau nu mai le va mai ia mea na fo au mai ma o le ala me la o iai. O se tau ala fa ia mo Samoa. O le oti ngā tangata la iai. Ese fo pe ana tau nu. Ya, te vela ile au le va ana wai lima o Samoa. Au le va ale li abatua. Ala ko leanga I fe leanga ele ma fa ko. Au inga fa ile fa ko ngari. Ya o se sin tai le o tula e per tai. Ele pena fa ia se sin fa nunga e batu tai. Ma o ia min sta leo tai milena. Yo wa kaminga ngai le chapipi malo. Ioi. Ele winga le lotala. Ele o se ngaluenga e an wele va se ngaluenga malo. O le lato wa vaenga whaufai. O lato e so se va ai o ai. O e totoni e lato pasa se o le va. A wa sau whapitoa le va le malo. O longa winga a whaupu se whaupuna lata mai, se whaupunga lata mai ma whanu. O si ngā tau o le mele ngala. Ia, pēr no whatutula epa. E te tupu fua mea. Si sila fofonga le atua. Le I tau nuu le alu le va le nei. Le lawa e whisiringia mai le catamaran lea. Ia, le ale mea le atu I ele whainga malo lo tu lai ma neftai va masina. O e whisiri a fia me malana whainga malo. Whisiri a fia me malana whainga malo. Wamantua, li poti uma mea nei I le palemia. Ia le taimi o le tu fia me le palemia. Se la fia le fia me le va ale la au mai. And she agreed to it. Alala le mea o le au mai e lu I matele tala le whainga malo le taimi nei. E le ewatua le whainga malo le ale vaa. Ale me malia na mo whanu. Ngofo le ia ka mazuri. Ngofo le ia le atu o ia le sama ia le vaa le na o whafo. Iyo. Ale le ngofo la whaingi kala. Yo. But anyways, ka o ala I le vaa le. O le tala na mai. E auto shaki de vale, ele engi mo fore vale le, ele lang fai mai ai, o le kako plane. It's a cargo plane. O nga ele engi mo fore, o le sao lea, O tala le nā.
And in fact, foi la, ina watu la i atu whai ngā malo fia me, o le recommendation e nāna au mai iai. Yeah. Whaafo i le waalele, it's not safe, mo le whemalanga inga o le mamalu o le atunu. O le waalele lau kago. Yeah. O le mamalu o le atunu e le ni kago se tu lau whafonga anga Samoa. Yeah. Ai kira fui ana avatu foi na taimi. Whaonga e la oi kako kankalo ma. Foi. Nua ise kako feo i pe kako I vaalele o isia tunu e. E mai ai. O le tala le ainga le o te le fia ai. O le whai pe tala. Ana avatu le vaalele le taimi lea. O le taimi le ftatu e te tala I le afu. O kala kaumake. O tala whai me o lewa e to tongi e vaalele le tala. Manu whapeni ua maua nisi vaalele se lua. Mai kala ka o le tala le tusi oti. O le tala I le tusi oti. La whawhewhea na whai mai make le assumption ngau le Polynesian airline, lau le Samoa Tawanau, le Air Tawanau. That's how I call le vaalea o le Samoa Air Tawanau because paula le va. A o atu whapea o le malanga alu se fulu. A tale se fulu a laile I atu le pasese. Na nofo le se whatantari atu le lenga o whainga o le Air Tawanau. Wa Tawanau tanga te whatantari I oe. Polensia vai te minga polensia. Nofo sito e ina mle vale le fakan. A kei fa longo tunga speaker o bala au mertenio mle vale. Pa maru watu pasese ua leua ta mai captain I ua ti leile tatu valele. Se ia vanda se ia le fitu tai au. Arto ina sai oile maile. Pe merko inga ai. Sole. Ngi foi valele linga fakali mengi. La o fakali ai fuko e vara mai ko ku le vale. E te lor me sa tu por Polynesian ni taimi e tu le epa. Ka pe foi la le e Tawanau le nei. Pau le se vaalele. E o atu pasese. O pasese umai fai le air bridge sa wale vaalele. Sa vavali sa o atu tangata. Pau le vaalele. E te watu e anu I lalo. E te oso le pasi ave o I tai le tarmac. O le paka mai na le vaalele fai e mai na pasese. Na fesiri ngia le na mai taimi. O lale me whape nei ina whai, sa ele langona whaangange pe e, langona ita fua le loto, whape whai longa langu ia tangata palangi nei le fua le tu o le waa le polensi o tamu. Ai ina ua whasiri nye whape mai, e le mawhaina mai I allocated space o valele, ona ele o umana tutongi ia landing fees, landing rights. Ia mai fase sela na mai Tawanau fai mai o ka ana mai le vaalele wa mau ni si vaalele ai lo fai na la totongia I tala fu Fitus fulu e pe vas fulu miliona Io o mai era malo le ko kongi mo I kalf lana na o fa mani ya I inicio a inga sa fai nga wenga I le Samoa Airways ina ua tapunia. Toi titi ato tai rua masina le into tongi o la o whainganuenga. Na no nofo ia le into tongi. Wha whetai le whainga malo le na tula I atu. Lea lana amata ina toi build up le cash flow ma to tongi ai talafu. Ma toi to tongi lo a launi ma taimio o tangata whainganuenga ia a le o whainganuenga sa iai. Maro, mawhanua o te taitonu. E tutu sa lelea Amerika ma New Zealand I le system le mo tangata litaya wenga. E te loa o toena foni mo koe kilo I le whamanuianga Samoa le pe ai o fitis futausan. 5 selau tala. 5 selau tala. E launga ta sier tangata sa whainga luenga le oranga atua. Male tangata e le I whainga luenga. E le mawala ini Amerika koe ngā mea. Ele mau ini te bangana o le tangata sa whainga luenga. Te bangana o le tangata sa whainga luenga fto a mau lea o sana retirement whapena. E amu ia la tau sa mua lo mau hoi. O nei New Zealand ele mau a foi. O la tau ia sa le whainga whataita inga la.
O I lātou I e loa maua si New Zealand whaina no for mau. E le lātou te le mawaina la le pension. Le aia le mot. Ai le special benefits lātou te mawaina. Where else o Samoa? La launga tasia. Lima tau tangata whaingaluenga ma tangata le whaingaluenga. E taipe whai ne te roi, ne na mele welfare. Io, e maua e tangata na tangata whapena. O se upu wholele sau current fante moment malo e soifua. Ele aila se ronga o lau ika kupesa e whaingaluenga ro oranga. Le mele o wharoku nei Samoa. So le launga tasia tangata sa whaingaluenga. Ma tangata li whaingaluenga whatasiruranga atu. Ole manuia sa lilo. Ole manuia sa lilo. Ia tanga itula epa. E o ie olo ie mana onga whapitoa tino. Fia tai tanga le maua se nei whamanianga. Ai whawhetai le whainga malo. Le na maua a le whaoto tului. Ioi. Tusa wa whaititi ai le burden I a inga. I le tausinga o I lato mei. E o whaila au disables. Le au mamai. Le ota sa na watu for the fast faida se lau tala le fo ko si ia le fast il fia to se lau pe film meroi no to se lau sorry pe feri ia sa moari male la tua o te tono tula epa ana fa maoni tai sa la to tai ia mai so tato malo I se fulu luas fulu tau sanga taluai e matua I tamau a inga Samoa. Ono lea, la tele mea tau mafa I le ele, o le sami Ai pangalia, e le I wha maoni tai I le wha o ngai no tupe. Ai, le peno whatu so o telo teimi tu la epa. O le nao mai a wha awhewhete le fu e ino la tau tanga. Ia tanga I le teimi le nei. I le I atoa se iwa masina o whainga mano. Ai tanga I la I nei wha manianga ua. Fa sa fua atu I le mamanu le atunu. Kau kia sorry. Ia, se vaipo le ise tam tau puna ta pena mai nare. Ole mta upulo te fia watu le epa. I le wha masinonga le awaenga I le afianga. Le link I le tangata waleina o le. Le ala Vietnam. Le na wala au na tarsanga folelo ina ia tala I tua. Le ai te ina la vale le prosecution le ai. It's a flight risk a wale talanga I tua. Ai na mai tai leo na kita ona le mai o to lua. Le mai tanga le wata tala mai la I tua Ai o le la au o le mata upu lunga le whamsinonga mawalonga. Le lao o lunga Supreme Court ona le Piu manga te ena mai from some more pea. Oi tairo la I didn't get that. Paule mele na iloa. O le tausanga le na ave ave from sinonga mawalunga. Ona o lo iaia fianga o tupe ele sa suia I tupe. Le mafuele o tamai o I Vietnam. Ai nofo la matiti lotu la epale mamalo le tunu. Le fa la maua mai nisi o molianga. E molia I le tau mawhai e bribe leo. Tau mawhai tongi tupe leo. And they even misled. Wawaila le te leo le fianga mo meo drugs nei. Onga o lea le tupe le la tau te whaongaina. Awa I o te whawhetai. Po ai nei malo sa tau mawhaila o waenga I e bribe tupe. I le wha maoni ma lato te ina. Ai whai el modianga. Te loa e le la titi ansa I linga whai mea ia E le la titi. O lea na o wharongo longo ua matua te ina mai a Vietnam ia tar sangar tatu. Yo. A fo e whai ato tūlanga le na peo na sauna manino fo le fionga le li pale mia. La ngai whai le tala o ngo me fo sa tupu ne New Zealand Australia. Lea la, the lady, she spent nearly 30 years in Thailand. She spent over 30 years. Paule mea na lavea iai, na spea lo na soifua.
ele I whaia ele death penalty. Mantua nuu nei le atu Asia, e mamafa I o le atu whaasalanga I mea whapea, whasi o tangata ma meo drugs, e mamafa whaasalaoti I le atu whaasalanga. Lela I le tamaita I lena whanpuipui, pau le mea na talo sanga malo sil malo Australia, lena la mea ilon soifua ele I la vea le death penalty. But by the time she came out, you know, it's that mental stress ilona mafau and all this. Over le luas fula todos futa sango fa puipui ya. Ia te whala na iloa la wātulanga I yalo I o Samoa. Ona ua e moni e leo se tangata anu Vietnam na maliu. Ai langa ua whaatino ngā luenga alfasio tangata I ele o tinu. Yeah. Ele Noi. Ia mantua langa ele aini ofisa o Vietnam e whaipaanga mai nei ma Samoa ma Australia ma New Zealand. O lea la waita ma whai mai Samoa e lango mai a New Zealand ma Australia I se sosoani. Yo avo I tasi foi le nā mea, te ro tasi nā minu whaalongo longo e foi por kalamea toina lea. Toina lea la koinga. O whaalongo longo le manini. Pe e whaasiu mata ilan tara noa ta tau e la audi e malana whainga malo. Ona no whaloro toina ma o maitangata sa na whai ai foi nā mea whape momoa. Sana la vea ia. O whangofo whapea sole. O anga whenga e au mai ei. O e ke lo ava pe New Zealand ma Australia e kukusa New Zealand ma Australia ma Vietnam ai nga yangi kanga fasio ki kanga kai faponga e la ku mai ba ku sa mai ku di fasalang sele ane la ngofo makusi le lima I pare mia ma fenga manos e ka kaunga ku la mai le ya no ma fenga ronga tulepa e pa wale mele tula mai ya utai nei no way sirian men mantua foi le sa tulo wa wata ule swafa le sa fai puli le sa bier fasio tangata nei New Zealand le na watu Samoa mo lia fasio tangata nei New Zealand watu Samoa alu fai palota le na tula I mai fai palota na fesili nier to tele tangata ia tula e pane to ngamia le tala na fai ele I fai le fasio tangata I tono Samoa Aman Oila swinga. Le sa tu la I mai oi yang la tau sifo. La tau sifo Patrick. Yes. Le wamali. Ya. Ana le me le te loa lana na matua I tele le fai tionga tangata. Ai se o mawhai ai na alu le pālota a o le tangata sa whalpui so tu la fon. Yo was the Sele ja pipi? Pipi ala le tali tu la epa. La fai tele sa. Okay. Ele I whai ai sa mor so ri ngā tu la fono. Yo ani to ngā tu la fono. Se so de Mario kanga kasore. E alu whaatasi ale maari e le mawhau ma le whaabalbalea ma tau whabalea. Ia, sa no whalongo e sa nofo martini whangaloa I pisi tini whangaloa na sa. Nena nofo mulmuli ma tō whini o sao. Oi, marsa, Ia, ua tele nei o le mata upu o le Central Bank. Esel mana ia. E tele au mai am ta upu natula e pa. Manu tōku. Sa te tele tala tau whaaleanga nga I le Central Bank e mai se la fionga ta min stau tupe. La fionga mutpola na rosa. Wa neila, le tau tala la fai. Le tau tala la fai. Ina ua fai fol tala tupe sa alu fol toi ina neo tula e pa ma fai la fonga. Pa mai le pale mia o le pepelo tala tupe mo le miti e no des. Le wa mai tonu. Sau noa la wata mai ta I komsino le Central Bank. I le wha manuianga wa I Samoa. Le la wato e wha fo'i ai la whainga wha mai a Central Bank. Tu mau mea whainga wha mai. Ina I wha tu mawina I pia le.
whamanianga le o te tono o le tatou whainga maro. O te lele tupe le whaina au sia tatou e whaie tatou e whaatawa inga. A Ia. te tira e se fulu lima masina. That's over a year. Over a year tatou te whaie na whaatawa inga le maro Samoa. Whaie na tinai. Ia vaila ye. Vaila le tau o si diaspora si diaspora. Ia le mai te le sao tatou i whafo. Wa ele se tama i tatala noa i ani i watu i au ta pumun. Tatala noa i le tala fo i le ala fionga le li parimia. Ele se sui parimia ai le parimia. Ale parimia. Ele se swimming star, ele star. Io. Ta mai lora i ele ma fanua e te loa le melo tu lai mai i le fionga le li parimia. Ona tu e wha ma faina le mele o le lua no fo inga masui. A te loa te mina na mai te mufia me. Pe o mga disagree e fia me. Disagree, she went against it. Really? Yeah. Ia ba ai lai. Le ana uto e nofo mena fionga le li pani, ona to e wha marusia. To le winga la na tala e se le te le lopran me le fuli le loto le e to te rata. A leo to e sau le li pani, mia ona to e wha mausalina. E lua nofo inga ale pani, mia o Samoa. Ia matula e maisi. O lona winga, a fai po le ase fina ngalo le atua i a muripola malona i tu malo a tu lai mai. Ia tatu vai le upu le e le ise si sui parimia. Ai le parimia. Ona tatou misi a lofa i lea i isi tamo to e rupe. Ai oi. Ia au te tatonu tu la epa. O te tatonu e maua e tatou le file mua le atua maua le langona le lei ma le loto le lei. E saunia matapena ina fo i le atua nisi vaenga po ni ngaluenga sili atu mo le fionga i atu rupi. Ka fefe a kakameka ku kamengi a mako. I'd love to see Terlupe at New York. The ambassador of Samoa. Yes. Yeah, ele lei New York oi lei Belgium kaminge. I think o tole afoa. Tole afoa lai o i Geneva. Oh, okay. Yeah. Ka iro la po lei Belgium. Ia wa tato no whanga nei fafo. O Belgium, o Geneva, o inai New York. Ia mātou nei New Zealand, o Kilani, o la Loi Wellington, Japan. Ia mantua foi la le la fa popo Israelu. Ia Israel. Ia. Ilo pe ki o fai fiu ko o laki merka ku kamo ngal malmana la yeo. Wow. If so, he's the only person in Malama Fiu ia inga mei to tonu Israelu. O levana iai. Yes. O levana au auna le nā fo itamadi i to tonu. Tā mai la e tele mana i o whamanuianga le wa maua. Le wa maua le kolisi o le tuatane. Whapea fo ta o ngā parse la. Yeah, well done. Au whafonga mai ia Ellie Faletolu. Well done, Ellie. Mana ia. E Paulo le pule a honga te vai atu, whai malana live, e ka laiva solo ta vale su e te miti a onga. And yet, last year, they had a very high na tonu lava. Yeah. Sorry. Yeah, o le pule a onga. E whai lo le roll call at a maiti tai au, e mai se la vaenga mātutua ia, la vaenga i le la whai usuenga o tausanga. E matua i punga i langa ta amale ka laiva soro i a inga o ta maiti nei, matau wala au e a mai Ono le nau tai ina ia manuia o onga a wao lato a inga mo lato lumanai. Ia Lela watau ia le wa ofa ia Japani
tau se lau fitus fulu afe, tau se lau limas fu fatala, le tupe whaalelei e le lato whalea onga. Ia whapea foi lea onga tulanga lua I wharsela. Tolu ono rima ma le ono wartas manaia. O se tala fia tele nā tala, ia la fe me o la eta te TAC application. Ioi. E whamai lua se lau tolus fulu applications. So far la, se lau limas fulu le ua whamanu e ina fausia ino o whalea onga. Ia mantuan o le iwa tasi na mata mai ele au nanga le a Japani So it's been walewa na whaile whainga paanga le ale chaika I Samoa ia masio tatu atunu. Au whaitani ela whamautu ina tulanga lea le tato pathologist le forma whapitoa la lea mo. Le fo mai ina ula tu study Ia, le na ufo ina mai a te tongi umai ielo na malanga I Samoa. Le na latu lo whaita o tonga o tato mariu e to wha le sa iai Ia whaftai fo I lea fo I tamari I au nanga. No, o le mea leo te whisili so o ia au tula epa. Au whakonga mai le la tunu whapea foi le fionga le li pari mia mai lato sa te taina. Pa ngā le sengo le tūlanga le wa iei nei le whainga malo, ma malo o tua nai. E mai e tula epa, o le sangi atu o malo ese. Ai le ngata whapea. O pela o lea tamari. You know, o watu soani mo Samoa, they are willing to come and help Samoa. It never happened before. Ai sea, ona lai whai tau tangata lunga o penga ta whai. Langi pēno whai atu fōtelo o tā whatata noanga. O le tala whai nei Samoa, ai e loa uma e diplomat corps I te tono Samoa mai whafo. Ngalo e alatou, they've got agents in Samoa. You know, they for alfono le al parlamenti. There's the Hansard, le whare di uma mea, whaalongolongo uma tunu nei, le whafonga tala tupe mea. They are more than willing if soani Samoa. Uplift Samoa from the telo tausanga pangatia I Samoa. Ia le fuiftua whamai a nei le fui Samoa le lo enforcement from America. Amerika, len whafa uma le so. O hava noa. Mo le development. E pe le wingo le tala. O le hava noa le ua lolofi atu tangata e ofo la tau tau mwhainga soani mo Samoa. It never happens before. O hava noa le lei, o se tulanga le lei, tā te toi fia pa o lea ua pe ua o su e ava noa solo le tio ia langolongo ina le na o mata I whaatara no ina o le li I sa whaima minsta o whamasini o leo whawalo e peila o le tam whai whawalo I whamatala mailo na maninonga malona I loa o le tūlafono I mea I le truck teslen te ea e fia mea e le o lilo I la lo le o iai o se tūlafono a le pale mene la vaia but o lea e taatia tūlafono e ngalue inai leo whiangai ma mea kau trucks mena le ntatala no mua ta ola le mea ta o le rule of law lena o whatu e whesili lena o whatu pe iai se loa pe iai se tūlafono pe le iai se tūlafono a le pale mene la vaia nanga le lau pe le e sa e moni leia langa sa whamasino mo I o loia na te manmal le tue ngā mea ia ai o le mele ta mawhai atu le atunu e le ta tau istangata na whai mapale mea o le atunu whai matai o le atunu e toe tū ma toe te whai seisi awala e whaaleo ai ona opinions mana tufo I ona opinions ia whaaleo ai ai le o le vai mai o le lalolagi o le a o ia o tangata sa tu ilimutangi olo sa whai mapale mi o le atunu tato e paitasi si vangasi sai na tu le
Okay. Ia tula epa. O te matai o te ena. O te matai o te ena le mea le whapia e moni. E le o iai se tula fono mo palmeni. O no le a. O lo o whapia manino le a foi le tula fono whaabaya Samoa. E le o whapia mai e iai ni vaenga tier 1 and tier 2. Tasia le tula fono e launga tasia umatangata nuu lau tele o Samoa. A o ola ele tūlanga wa e commit pela lau tele. A maua oe o you have drugs and all that. E molia oe tūla fono le ilalo leo leo. Whapena fui la whai pule. O le ala le mele o te tau whaalongolongo ati ai. E e tau whalinga mai wa lato wha e sea tangata anu o Samoa. E se lato o lato o whai pule wa mawalurunga lato o tangata Samoa. Whapele e wha e se tūla fono. Ala le ungo tula fono le la tam whai ai. A whapea ai molia se whai pule ua whamaonia langa drug test positive. O le ala le to inga sori ngā tula fono avi ai. E whapea mai whamama awani whapui pui awane ia. That's not fair. There is discriminations. Lalo le a fo le Human Rights Commission. You can't be. E pau le mea o le tulafono e le whapui e se si pea positive. E le whapui terminate. Ia ale terminate ia pe whasala. O le ase mea whai iai. O le upu na whao ngā lo matua li longo le lei. E se lwa senga la. E se lwa senga le nei. Le winga tonua nā la tala ua discriminate. Ua whapea mai o mawalalo tangata nā awa au te tono palimene o au ilunga. E pe le ale wha toinga wha upunga whai ai. That's how you word it. Le nā sori tū la whono ngaonga. Mea kau discrimination. Oh yes. Pero winga la tala. Under the Human Rights Commission, e le taliaina. E le taliaina le discrimination langa o tūlanga la lewa iai. Lalo le Constitution na Samoa. E le o iai se vaenga e tier 1, tier 2 tu la fono mo si tengi tangata Samoa. Tasia tu la fono e launga tasia o mai. Ia, lela e le whapea mai ia la producer. Aina whaarongolongo na po. O lela ta uai na ta pena le leo asia tēna na po kalamena po. Na ta pena peni a mina o le aloka fia me. O sauna. Ia. Nela, le fai mai tua le il tatu producer na whaarongolongo po o le a ta pena o le a arrest fia me. E sa o le tuianga le nā. O le taimi o le suesuenga ina ua maliu tangata waleina ia sinawa iana Dr. Caroline Gabbard. Okay. Na ua whai ai la suesuenga Benjamina lea na taita ia le vaenga lea. Mawai la evidence i nā. Which is whapea la o evidence nei e link a ngā iawhia me. Because evidence nga maua, it's her personal belongings. Lena maua te tono. Nesa maua te tono le whale lea. O ala evidence e ta ua e tamaita i o. Oi fu ilingo si tamaita. O Lisa Marie. Lisa. Are they the same evidence? I have no idea to laipa. But Paule mele nai loa. Or evidence name, which is by the sounds of it, it is exactly the same. Evidence name na maua. Lela na mai la Benjamina malana team. Ole a usua I mai le tae au. E ave loa la le warrant e molia ia fia me sa we faile. Ai e o atu. Wale ai evidence nei. A ole wa fa'alava le tusi. E avatu ele pale mia e fia me tawala atu ile min stao leo ile komesina e ave ese ia Benjamina ma le case. Oka.
Yeah. Ei lola, nga wala tatu tapisay meia. Le fulana na ua au mai lunga ele tofan vai malai. Le wala tatu tapisay I eto nga mea. A whapela wala, oka. Te le na waile ngasu. Te le nga waile ngasu. Ti tilo whala I tula epa. Ia. O le taimi o le min star o leo ia whawalo. He must have known something. Te le lava a. Ia. Tula I mai fo I lal whawhitauli. Mea ia evidence la fo I a aolo. O le tausala ia Lisa Marie. Ia. Tato whaatatalia tuaina maile nā keisi lunga. Yeah. Se I whafonga sa moa se fofola le fala le tele le matangama le luma. Yes. Pele. Ia, o ala ni tūla whono li e whai etu ngā mea. A whala le lao e whai le tula whono le drug test. A o atu la whono le tele o le whale tonu le tula I mai. A whai o le mele, e ta taurana tūla I mai le whatua peni amina. E ka kaunga whai se whainga I keisi le maliu lea. Tasi le maliu, pe tasi e vai aso whai ei le whamasinonga le ai Iyo e. Whamasinonga o peni amina. E oi kamiki le ia ele o ngia onga so le marama ngi mea Me tonu ale nā. Ka fio lai so le. Ia, se kakukalia ia le keiso. Ia te le whai atua se tala a se I maua se taimi wheloa ia I male fionga le li palimia. Ia ia ufesidi whaalilo lilo o te fia fesidi nia. Hia maua e se mapusanga. Ia no share tula ia. Arupa. Sau ma tali o ia no ufesidi whaalilo lilo atu whina ia le ia oe. Eo kako me whaalilo na whai e. Ai whaftai nau maurtu wa wanoa. Ile nā mana fionga li pani. Whaftai na fuma mai tala o lo manuia. Le me uma. Manuia I oe. E eisi fasitala le funa o tau te tala no tueni. O le tala funa le tamaitai, tate toi pa ia maali e whanonongo. Auara toi ala lai le malo I fono whaavai. Auara toi ala lai, e a fua lea. E a fua apatu le malo toi whai le tono le selau li masfuglen tufa. E whai mai la tamaitai o au. Na o fionga I le whangawhitalai ma le malo. Auara toi, awangi koe ala lai ia le malo I fono whaavai. Tasi na whesi na me tu te tala noa I tae au mana whiunga ni pānia. Ai se atula epa. I le taimi na whatua I tū lai mai ai a e au. Ambe ai loa lona mana onga ia whale alupo. O ia o le ata I te ifono. Ia. Ai le ai. Tū mālosi mai lātou. E le te ifono o ia. Ona o le a. Wa lewa nga demand. Lewa na demand ai au o ia te ifono. Lewa na mana o ai. Ia. A lea lana te ena. Le lawa le te ifono ai. Lea la tonu anga le I te mwhapea mai. Awane to e ia atu le malo. Because she wants to step in and take control. Patele I o tasi vole tata te ifono. Na fia vevela fo ia amtanga. Le pe o te ia o koe kau maruru mai. Ai tasi ni tangata na pe na fia vevela lona pito whaalo ia. Whaalo ia. Ioi. Pe na te no mantu fo si whatanonga pe fōringa mai o ia nga draftinga le. Me tusi. Me tusi le na ave ia wane. Ia leo tatu vai atua o tau pepe le mufuela. Ia. Ko whale o mai e pepelo le atunu uwhapea. Na matau apalai and all this. E se le apalai, e se le attach o le. O le lato tusi, a watu ai male te ena le na whai.